drive emateksi nabathi hayi sesinemvume sebesinikezile abaphathi sesingathenga imoto imali ayikho baye kuleli ibhange banikeze imali bakwazi ukuthenga ezabo imoto. Omama noma abadayisa emgwaqweni abagunde emgwaqweni bekwazi ukuya kuleli ibhange bayofuna uxhaso lithi ibhange kulungile ke ngiyanisiza thuthukisani lo msebenzi wenu. Akwethu njengeqembu le-IFP sesikubeke kwasobala ukuthi ayikho into esiphethe kabi ukuthi uhulumeni ophethwe ovotelwa yithi uma uthola ithuba lokuthi uphathizwe uvumela ukuba ama-tuck shop ney'tolo kugcwala abantu bangaphandle abantu bangaphakathi bengabe abanikazi bey'tolo. Manje inkathi sikubeke kwasobala ukuthi mayithatha lamabhizinisi lana aphethwe abantu abangene lapha ngokungekho emthethweni azobuyisela abanikazi bawo bakhona lapha kwaZulu Natal. Ngoba sifuna umnotho ubuyele ebantwini ungaloko ukukhulunywa ngokuthi nje hayi umnotho awubuyele ezandleni zabantu. Sikliya ukuzoqala kuphi sithi ama-spaza shop ama-tuck shop awabuyele kubantu balapha kwaZulu Natal.